मैले मलाई डाँटी छैन के हो यो नडाटी भन्नु नडाटी भन्नु बोल के हो यो 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 के हो छिटो भन यो के हो 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 भन घुटाओ आमा घुटाओ हो कि होइन आमा घुटाओ तैले परेको हो तैले के भनेको थिस भन एकछिन हल्ला नगर्नु तपाईको फोन छ पुलिस बोलाउनु पुलिसलाई फोन गर्नु तेरो म अघि बिहान भइरहेको थियो के बुझिस के पुलिसलाई चाहिँ फोन गर्नु केटा तँलाई म भन्दै थिएँ नि बुझिस यो के हो मेरो 8 प्रतिसम्म रहेछ के हो यो